Dilaw jana havar sokke me medera jok chai nonga an pachuvide. Havar ke hat sangtimili kese sarwasa hemalong ni krep ho pharman kachar hi ase kela pen saikulat ke padupon. APHLC vothat langso Legislative Assembly Maipu Bikram Hanse MLA election ahut APHLC pen ke haiduna polling station along kachihumri gam. Kardom pini Karbiang long live prime time abirta long pen Nelisa major bon kelingpi donar juik tha birtang ton pen. Lakhakri Troxy Bokajan Legislative Assembly Constituency angkang pinian ingkan angsong pen RV lang ki jum hek penajok ke ongdung hidi soka chutiki aratum chutiki nakasonsi manderlo. Lakhain ko ragethom Bokajan MSC Constituency angkang lakhahini Dilaujan Kuchgaon Dubajan Balipothar lapen hanjang lang so hawar malom kidu ke ongdung aratum ke hidiarit soka chutiki pensi apiso asu chilana pen chipareng irin tibonglo. Bonda aningkan vang pen pining aningkan bangke akili RV lang ki jum hega jok hidia jo anta kreng angsi sokarong anta seklapan lo. Lahaya sokarong pathethelo pu chini lorsi non ke chainong dia an pinchong datsi pachu dat lo pusi pherangkia tum kahumri damhut sai ka chutiki vegara tum pen nangche thandon runti. কি কাৰণে মানে আৰু এয়া বৰখন পাতিও নহল আৰু খেতি এতিয়া আমাৰ খাবলৈ ভাত নাইকিয়া নিচিনা হৈছে সেইটো কাৰণে আৰু জ্বলি গৈছে সেইকাৰণে সেই গৰু ছাগলী সব বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু আমি ইমান বয়স হৈ গৈছেগে 50-60 বছৰ ইয়াতে জন্ম ইয়াতে থাকোঁ কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থা আমি দেখা নাই এতিয়া বৰখন নাই কি কৰিব আমি কাক দুখিম এতিয়া চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা দিয়ে যদি সেইটো আৰু আমি আৰু কি ক'ম আৰু হয় নাই কিবা এটা আমি যদি চৰকাৰে যদি সুবিধা কৰি দিয়ে আমি এই বছৰ প্ৰথম আজিলৈকে আমি দেখা নাই মোৰ জন্ম ইয়াতে বিয়াও ইয়াতে আজি 55 বছৰ হৈছে আৰু তথাপি আমি দেখি পাম Labuson ki mande lake angsong pen RV kavedet lapen inglong ana thupen langroy lang anta sangti ki phuratum keteng lap kaphalang no lap pen ajok anparta irrigation asai kampenta thangnara kirap kave lapen boring hai hui anta kavedera joksi lapusona ki sung phonang lopusi ningjerinti Lasi kebang journey labang so habar malom don pharuk khoso siara tumpen pining asal thakha kebang jilangan ingkan pen puthot kisung kebang weder japan Prabjin pen Bokajan constituency MEC lapen MLA atum sai ka chutikia rar tum pharman kamatha pon vek japan kachuni vipadupon ruti দুখ বেদনা উপলব্ধি কৰিবলৈ অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই দিলাউজান বালিপথাৰ জেগাডোখৰ বহুত পুৰণা জেগা গতিকে ইয়াৰ প্ৰতি বছৰে খেতি হয় আমাৰ ৰাইজে খেতি কৰি গোটেই বছৰটোৰ আমাৰ যিখিনি শস্য উৎপাদন কৰোঁ কিন্তু এই বছৰ আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেই হওক বা আমাৰ যি প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ পাহাৰৰ পৰা যিটো আমাৰ পানী আহে গতিকে সেই পানীও আমাৰ এই বছৰ ইয়াত অহাৰ কিছুমান অসুবিধা হৈছে অসুবিধাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ ৰিজাৰ্ভৰ মাজত এই ৰিজাৰ্ভৰ জান এটা আছে তাত অত্যাধিকভাৱে বালি খনন কৰা হৈছে গতিকে বালি খনন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ জানবোৰ বাম হৈ গৈছে আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে যিখিনি পাহাৰৰ পৰা পানী আহে আমাৰ এই খেতি পথাৰত এইবাৰ Bokajan pen anantirang Karbiang long live Karbiang long Autonomous Council Cultural Affairs asai kam ke parlo Dipu Cultural Complex Karbi Cultural Society habar ke hadaru lapen Dipu Rasinja songatun chelang rapet pen patirpi ponsi sangtimili kese sarwasa hemalong ni krep ho pharman kachar he se ke pen cycler asai pini pen kapangcheng pon Pini preni phaing ko rage thomarni habar ke hat sangtimili kes esa rosa hemalong nikre pho pharman kachar he ase ke pen cyculat ke cheng sia jai mek kapang cheng ponalong habar ke hat sangtimili kes esa ro ke parlopon rong phok ke bahinia rong tina sarpi maratuma phan kachar he ase ke ki piponche phan pha ponsi arong pen ke bang kaddu kave bang phok ke basarpi maratuma men che thapun lo
labang su ke char he seke nikre pho chok derapi bang phok ke pen kumara bang phisi nikre pho an seke ke en kapa ju thorma lapen kumat si ke thek naya bang phi kangkrung kang sai padu pondet pen aphi dipu cultural center lapen hawar ke hat kesia sarwa tumpen certificate lapen nong e pajir ponji pusi pachini pon lapen bang su ka char he seke long bang ner kep akuru pia tumpen si bang phok ke basar pi mara tuma phan than pon puputa pachini pon labang so sai havar ke hat sangtimili kesia sarwa tumpen havar ke hat karbiaron barim ansosi pangtang pon lonang lapen karbiaron atang kirim ki bivet thekja phan pumatha ponsi kedam tang aning kan pen chenglok kebang jian ing kan setame aron barim adhoroma long pen kenang sot aron atang chini ponangji lapen theknang ji pumatha ponsi dengpon bomlo jongpon me kedam tang ning kan surhini ra ingko aning kan setame havar ke hat sangtimili kesia sarwa tumpen patirpi ponsi chengpia seke setame paman ponlo lapen pining aning kana bangke kachar he se kesi padu ponlo lason si non ke bangje aning kana bangke adama sara se ke ki bi ponjia phansi chisik ponlo pusi havar ke hat sangtimili kesia sarwa tumpen pachini pon kachar he se ke mate cyclara mai pangcheng pon pe prang iam khonsing rong piari deng pen havar ke hat sangtimili kesia sarwa sa hemalong barpi barso ke do ahem lapen kitun ke dang ahemalong e somponsi bangsu kachar he se ke ki pia mai pangcheng ponlo havar ke hat kesia sarwa mai pu ruhin terang kachari pona mai long havar ke hat kesia sarwa chunbang noren rong pia hin pensi kachu phalu hi tuma phan pachini pondo mai long havar ke hat sangtinili kesia sarwa hin pen bong oelun pen chenglok prek chamalun parju ponsi ningarong chipi pon mai long iam khonsing rong pila pen karbiang long autonomous council dipu cultural center hin pen kachitong dun suna sing terang pen chenglok dipura singcha song klembang pi karan hansepi phulmoti terang pila pen aria sanghuatum anparta havar ke hat karbila mera mayaro havar ke hat kurusararo havar ke hat hamphanga song do an la pen ongdung manpeng ke dobang phubang phietum chetong don si ke cheng si ka char he se ke kipi ka pangcheng amailong rdp dun rentilo society a complex mate ahem tunalong char he asike ini nili bhandak alu hisab ko hisab se nanga hang pen ni ku pon iklo no ben ke bangso akam asike bangke art and culture department Karbi Anglong autonomous council ia means sourcing group singkran alang li pan sa pahim bu konsi bangso ar amu bangke dengkon lo nili kini asailo mangke nili bhan alang li abeda rejonesi ini sidak alu hisab council benang benang ko ben ke nili homestay hisab bangso asike aputhak bangke nili ningjing tum labang nili ningcharong pik theke char he walama ke kenang so आपको को के ए कोंगरे कोंथाय तंग हो ए नाने हम सु तंग हो ए हम थुलांग लोंग सी लहाया कामंग के क्लेमदाम kita la pulai litu havar ke hat pen harsing rong pi karbiang long live kedam tang preni phain ko reke thom ani kang sampor phai phomalom hamren constituency lo langsudo polling station la pen kedam tang mla election ahut aphs song aphan ka pahai dun pa mi thega pot bikrom hanse pen langsudo ra to phan kachuru ka pajirdam kedam tang mla election ahut hamren constituency lo pen langsudo polling station ta aphs song tumsi vote ke long ke ong mu chot pen kache pahai dun thega pot aphs vothat langso legislative assembly mai phu bikrom hanse halada gara to ma phan chitong damsi kurwang thula pen kachuru pajirdam Bikrom Hanse hin pen Karbiang long life apana kapachini do na tenke langsudo lake APHS ya songatum MLA election hut ke hai pona polling station lo laso pot sipini arni alangli langsudo ara tuma phan kurwang thula pen kachuru kapajir jia phansi nang humri lo lapen MLA election tang te penapi BJP racharia songatum ku PPS sonsi kaching thura sayamo labang so hawara long ki deng ponma lahai hue puthakta chingki chithan padupon kaching ki jithan pon ahut ladaka hawara long nonomat ke thangnat kaching thura saimu thekpon long lela lapen la so hawara long misen ki juna lang avar sai kave tuwar ta patang pon pe lapen hemi pe tuma phan sarkar pena kirap ki pipon along kelong le tuma phai ongmuda anparta ration card kelong le tumsi phan trok ke pen trok si kep ana phai do koklo la so teng pulote kaching thura sai ke klempon ke theklong jun heklo Lasinon ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC election hutke anso se APHS ya songa jakong kachepang tangpen arjap thu tipsi kachepahai pon vekja phanta pini langsudo polling station arara tumpen chingki che than pon luputa Bikrom Hanse hinpen pachini de
dung ke chok che pinak lo BJP government tum Karbi Anglong Autonomous Council state government ha central government benang che jeng ron anta il tum a hok a beneficiary tum phan kirap central scheme anda pale active londe lake so government phan ke condemn nang kok lo na sin tum condemn lo alang litum development in the name of development alang litum dongka pen just only 5 kilometers distance Ladakh anda alang tum highway sign nang rap active gela lo nilitum le kaning je kali Karbi West Karbi Anglong amen da nili amen ke pupelo stamil tum DC West Karbi Anglong da men ningje setlo Karbi Inglong a jo tum ke piniar ni ta raw water lang hedi long chor pen hidi lang pen sok wok lang si non rong long ki jun lang imagine hal hai lang long ko ana bacteria ne ke doji anta mil tum rat tum jun erlo ki sopi ko son savida ji mati healthcare lang tha hai healthcare facilities ko na loge do piniar ni ko mane pregnancy tu hathila pen si banang ji Dongka mukam pen Vicky Bay Karbi Anglong live. Kedobom em Raju ti sopan kapahai ningkan phota keplen thupo seta thangnat kaching thuramu kache theklong le dera jo kewang GMAC kile ga hutke osiming lenga phansi BJP pen ticket piponang ji pusi langlokso yuda hin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hanga phan pherang ke mai long pen kachuni ripadupon Kedam tanga porhut Korkanthi constituency ke parlo langlokso youth pu cheseng ponsi maipu sarlong ingti chunbang hempu ingti la pen arya sangho tum chingrum si kedam tang preni phaing kore ke thomarni langlokso lems ibia hemalong phirangkia mai padupon bangso phirangkia mai long alang litum kapang da katengke Korkanthi ke parlo langlokso hawara long kaching thuramu thangnat che thek ponlong le derlo kedam tang MSC ke lega hut methang amonit nang jipu em rajuti sophan pahailo bonta noning kan phok ke chok thupo seta kaching thuramu puke chithek ponrong le derlo যে বিজেপি সরকার ফান কি ক্রয় করে বিজেপি সরকার আমার ভোট বিপে করে কিন্তু বিজেপি সরকার ফান ক্রয় কান যে ভোট পিটি সেটা মে ইনিং দগে টিকেট ফান আটকে রে পেনা নং দাগ না প্লেস প্রমোট নি তোমরা বাকে ক্রয় রে lalu asik kita kan itu apa alta BJP fan ki koi tum sai lo asilas YouTube aja lo si non YouTube man ke tinggal program itu pisi dan itu man di komen lagi kita to become in the itu mana pilo son si towar ke meme sen se ka chelang awar sai ka ve pen chenglok son surya ke sung pen chetong nang bomlo lasike bang ji MSC ke lega hutke mesena bang phua son si Korkanthi long ke nang ji lasineli tuma hin pen ke oshiming lenga phansi nona dihu MSC ke lega hut BJP pen Korkanthi constituency farman ticket piponang ji pusi pherang kya mai long pen ke hang padupon kene to me la camping bang pute la hai government tha mai cha ko haide pela pilode napal pe de ola poson ni to pen ai thegong asi non ki bang election to me mafak kene de bang ma भूत ना कहाँ पुलिस में ला इलेक्शन में नंचा कंचोट पेन अभी हाइडे तो अभी मोकी यंकेन की किधर ला भूत सोना के लिए तो नाकेला बाके भूत थे तो सी नॉन के यूथ हिन बेस्ट में इसी केचो तो युंदो इसी निगे हाँ अकेले दे दो अमेन ला हेलो उसिम इंग्लैंड ऐसे लाफासी ने तुम्हें हिन मके यूथ पे मांगे टिकट माने पिपोनो उसे क्या है CM sa kurang mahamata itu langsung itu kan isi kecil di pon itu dong mukak pen samsing inti Karbi Anglong live tang te pini prime time abirta ke lapon si kang tonik lo